Kani kadai Durdashan Meghalaya but ngipidang subhai pi baro syakatup kubor mentagajan miet Sharon Paish kubor kiberbunia ini pechwai kimat bekongsan. Sangi syong dorba baro artli king dorba tau an kari ha kesengi kebesan keno Menteri Kesoka Pedeng Ugiri Raj Singh bagi Singh kaliang persya Kim Donjing Shania ha kejing sensyar paitba. Pan Kesoka Jela ya kai pot na kejela Assam halo kajing syak le Tokmet Jong Kinong Meghalaya ki besak ha Assam Rehabilitation Center. Penjelan Kesoka Meghalaya ya kepo ban IY ki jaka jong Kesoka syakat nrupo senem kenang ban kring ya kajing bay tingka jong ki riu shimet. Bat penjelan syuk-syuk Vice Chancellor ke North Eastern Hill University Uprabha Shankar Shukla ia ke syuti jong haduk ke khalai trik unok pra hadien ke jingiki persya. Ki khubor ki bepnya. Baro artli ki yang dorbar jong ke parlimen Kim Shimlala bantri Kampura hadien san sengi lenter mentaga sengi hadien ke jingai beteng ban mi ki kenrom kenram halor ki mat beper ki bakentup ya ke jing keno bamsap persya iki kenhun khai peteng ki bapau bat ya ki kampentriam ha sambal Uttar Pradesh. Menteri Kesoka Pedeng Ugiri Raj Singh ula persya jur ya kaliang persya na ke benta ke jing penmi ya ki kenrom kenram hayeng dorbar. Haba keren bakila patai khubor using ula keno baga seng kongres bat ki wedi ki seng kaliang persya Kim Don jing Shania ha ke jing sensyar paitba. ये विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न करा करके ये जनता के हक की मारी है, जनता का हक है। आखिर संसद बना काहे के लिए है? संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। ये दुखद घटना है, ये होना नहीं। Menteri Ketnat Social Welfare ke Jela ubak polling do ne ke sengi uloong ba ke Jela kala dep banle ya ke badon kam hadien ke jingmi jing keno le Tokmet haka Rehabilitation Center ke badon ha Assam ke bapelong ya ke wei ke long kemi ba katukat ne kinong di drug ki basa ha ke ke jaka ban pan ya ke hok na ke Meghalaya Human Rights Commission. Menteri ula kubur ba ke Jela kala dep tho syaki bo bedai kemi ke Jela Assam ringkat ke jingpan ya ke kaipot ke basani na ke liang jong ke Deputy Commissioner ke East KHASI Hills. Ya ke jing kemi ibnya halo ke ne ke jing keno labuk ban pelong mentag sengi. Ke kaipot halor ke jing syale Tokmet kumju bat ke jing yap no jong arngut ki samla ki bana Meghalaya ha ke ke Rehabilitation Center ke badon ha Assam ke penpau ya ke jing don kam ban kemi kerki halor ke ne keman. We have already written to our counterpart in Assam. We have sought a report. A letter has also gone from the DC East KHASI Hills seeking a report from the concerned department in Assam. So in the next couple of hours, I'll be doing a review of this specific incident. In the earlier case where there was reported ill treatment in Mizoram, we had intervened. This time around also we had written, our principal secretary has spoken to the authorities in Assam, and I'm taking a review in the next couple of hours from now. Ka kenhun ki menteri kala menjur ban penjelan syuk-syuk ya ke port IY ki jaka jong Kesoka kenang ban kentiu ya ke projek keroi kepar. Udakot jong kenhun menteri ubak polling do ula pentip ba Kesoka kala penjelan ya ke port ban IY na ke lai post nem syakat nru post nem. Uloong bakani ke rukom penyat ke temu ban penduna ia ke jing jong kinong bay tingka ha ke bay day bat ke bay yok nong na ke jing bay tingka bat kumta ke nyarap ban penmi ia ke jing long jing man ke bakam biang na ke benta kinong bay tingka ki badai ki riu shimet ia ke ni ke rai la kemi lenti bakan nyarap ban kentiu ia ke yok ke kot bat kan penslur ia ke jing bay tingka ke bakam ne slem ha ke Jela.
The detail is that we want to create an environment which facilitates and encourages private parties and investors to invest in Meghalaya. Now, as per the existing policy in our government land, the permissible lease period is 30 years. In a lot of in the emerging scene, what is happening is that the ROI, the return on investment, is a very critical component of any investment plan. A lot of investors consider this period of 30 years to be too less. With that in mind, we have extended the window to make it feasible for large-scale projects to have from 30 years to a period of 60 years. Vice Chancellor ka Northeastern Hill University Uprabha Shankar Shukla ula penjelan syuk-syuk ika syuti jong haduk ke khalai tarik unok pra hadien belami ka jing ki persya bat ka jing sateng jong ka jing tokit halo ka jing keno bambyang ka rukom penya ya katai ke skul ba ki kena puli ke ki persya ringkat bat ki wei ki nong don benta ki le lum haplau jong katai ke skul ban pentikna ban om sya rung yo Professor Shukla sya katai ke skul ba hadien berlakmi lenti yu ba unwan trei biang mens ngining kong ka kan huan jong kena pulien nehusu kala penbena ya karai jong ka ban khang ya kardop jong ka skul ba kat ba empat pen urlong ya ka jing dawa jong ki ban weng kam no ya Professor Shukla ya ka sngi seng lani ka foundation dia jong ka jela ki ba markhap kata ka jela Assam bat Nagaland la rakhi haraj Bhavan Shillong menta ka sngi ulat ka jela CH Vijay Shankar ula ong ba ka jela Assam bat Nagaland ki longkum ki kpieng ka than chtai lam mingi da ka jingdon ya ki riti ki dostur ki beriuspa hakani ka sngi ulat ka jela ula pelait ru ya ka kot Bhagavad Gita bat Gitanjali ka balapan kelas ka ketian KHASI ka balatho da unong tho poetry uba paunam kari u Rabindranath Tagore ya kani ka jing penkala sya ka ketian KHASI ya baro atli ki kot lale da u Prabhat Kanti. It gives me great joy to be with you today as we celebrate the Foundation Day of Assam and Nagaland, two states with rich historical background and vibrant culture, and also immense contribution to the nation. Assam, known as a land of Brahmaputra, is a symbol of India's northeast. Its lush green landscape, tea gardens, and unique tradition have made it a symbol of natural beauty and cultural heritage. Assam's resilience and unity inspire us all, and its people continue to play a vital role in India's progress. Nagaland, the land of festivals, is a shining example of India's diversity. Its proud history, colorful traditions, and the spirit of its people make it a state like no other. The warm hospitality and creativity of Nagaland people have enriched India's culture fabric. Kasoka jela kanyele kat bala ban penyar ya kajing penyeso lenti na sun bat kumju ki surop khnang ban pen khlan shu shu iki kam jungok kai perthei Menteri Ketnat kam jungok kai perthei uba polling do ulopen bena shapang kajing tmu ban wanra ya ki jing ai jing shakri jong ki helikopter ki ban penyeso ya ka Guwahati bat ki jaka ki bapau kum ka Umroi airport ka Umyam ka Sora Dauki bat ka New Shillong ki ban trei kam tang na ka benta ki nong wan jungok kai perthei Syuk-syuk ke sorka jela kadang elek ban penbahaya ki surok ki ban kentiau ya ki jingtei kum ya ka Rang Museum ha mau senram. We are concentrating more on the tourism circuits which now will be, there is already a proposal to also connect these circuits by air. For instance, there is a proposal, we are in the initial stage where we would connect Meghalaya with helicopter services exclusively for movement of tourists. We will start with Guwahati to Shillong, meaning Umroi Airport, then Umyam, then Sora, Dauki, New Shillong.
These will form part of that tourism circuit. But the other areas, for instance, Maus and Ram, where we are developing the Rain Museum, that will need more investment in the road network. Kajing penkendria yakinong di madan na kandailat ka shimpor na mabagasok ka jala kam shimlala ban ai yakajing pentip ka balong laipo sungi haswa kumba la hukum da kaying bishar. La pentip umentri sorkar uba polingdo mentagasngi. Katbay kasngi bakhadu balabu haka kaap santrik unaiweng om shimlala ban penbiang badu ba polingdo ula pentik kenapat bayaknie ka kam la penyak syakmat hendai ula kentaj pat ban bu e kapor ke bethamai. Ke komiti jong ketnat penroi sor kalau ong bahkan sa penmi ya kajing pentip hapo ke lai posngi ke banwan hakaba on sa shim mikilat kilenti ben pendep ya kajing penkendria. The need, as per the court order, the need for us to give that window period of 30 days notice because of our inability to issue those notices in time. We could not meet this November 25th deadline. So it'll be just a matter of months. It is happening. It is happening. That the communique from the Urban Affairs Department itself mentions that we will complete the issuance of notice within a period of 30 days, after which we will take the next step. Mission Director ke Dream uba Francis G. KHASI mentagasngi ulai kendu yaki beriu pelangop haudrok bat haga kiat Hashanti Bhavan. Haga baula banjur halo ka jinglong kongsan jong ka jingnang jingtip bat ka jing penbaha pat menyelek persya ya ka jing kerni haga jing di penbuai. Uba Francis ula pensyairu yaki jing e balai kendu deki samla ban yok rung hagi jaka sumar nakadau ka jing ram palat. Hakabaya day bat kanie uba Francis ula kentu ban don ka jing trailang bat ki seng bahalang lem bat ki hospital Shimet ban seng ki jaka ai jing sumar ki bakambit dor. Hagajuk kapor ula kam shon ba khnang ban yele persya yakini ki jing kerni baro ka don kam mi kerkom trekam ka bejrong ka banadu tenrai. Free, they are ready to come. So then I realized, because I didn't understand this issue, then I realized, then we did a review and we realized that we have very few rehabilitation centers in the 6 of them are with the government, but the rest are private institutions, and each institution charges around 8,000 to 15,000 per month. That is a very critical problem particularly for our youth. Realizing this issue, recently I had a meeting with the deputy commissioners of 6 districts which are hotspots at the moment, and I've appealed to the deputy commissioners to kindly partner with, take it up with the influential businessmen or private hospitals within their districts to encourage them to initiate new rehab centers. Ya ke KHASI Jaintia National Highway Trucks Drivers Union latau haga absantrik unaiweng ahaja apusau. Kini kesunjuk ketemu bani keren halo ki jing kendu jing e jong kinong nyak trok bakentup ya ke jing bom syong shengan jong ke kam bat ke jing siu duna palat ya ke bai bela. Aga juk kapor ki dekot jong kesunjuk ki kwa ban pensapriang jing tip halo ke jing long kongsan jong ke kam jong ki bat banyada ya ke hok jong ki nong nyak trok. Agajuk kapor kila dawaru halo ka jingla bantai ya ki jing sedang bat ki kendon jing shengan ki bapaka. La penrung ya kini kesenjuk hapo ke Societies Act and Plans ka bayeng nongrim na kebenta ke jing don kam jong ki nong nyak trok. Jadi dalam hidup di baca kita kalau di sini di warna di sini dia kan mereka boran yang mereka memberikan dia bicara berapa baca jenjang susi yang kita baru dan dengan jumlah ini untuk kita bicara orang kepala lembaga sekian mungkin driver dan kamu sekian panggilan nomor insurans ini kita itu objek di asuransi ya meminta deh long tidak cuma di karena di bawah di badan siang Malang ni sampai bisa sesuatu mengenai apa tidak kalau beli yang orang lagi buat logistik buat kita di mana di sini buat kita mau di
jembang nomor ini lebih mengenai sisi ini apa jadi apa sih kita tahu kita contribute ini state jadi dalam bentuk bagi sahabat satu Ka Meghalaya Institute of Governance lani MIG hagajinga trailang bat katanat puli puti lembat kasoka Meghalaya kila pelong ye ke program penkup burom hapok kajing pentrikam bala ai kerteng ka building young leaders by empowering adolescent boys and girls with transformational life skills. District Auditorium Hatura West Garo Hills mentagasngi. Yang ni ke program la rakhe na ke benta kajing treshitom jong kinong hikai bat ki kena puli ki beledon benta lang hakane kajing pentrikam. Kabapai khmat ban ai jing hikai shapang kajing sngotu elade karukom ye kren kajing shimrai kajing long scam ka hok ban tip shapang ka shongka shongman ka kot ka khia bat kajing le khoj kala don ru ka program halor ka train the trainer model hakaba kino hikai kin hab ban shim benta ha ka training of trainers lani tot session khanang ban betin linti elaki jong ki khana halaki jong ki school mentapan inepet ye kajing long jiman ka suminang hashlong ka jing khat ka long nyo point khandai degree celsius but ka jing shit ka long khat khandai point sun degree celsius ka jing ngam gau hau ka long sau phon shispa men step bat san phulain shispa jan miet ka suminang kan rakhyang ha ki babun ki jaka ba kan don ka jing dum lo khandau ha ki katu kat ni ki jaka shwaban poi she bakut jong thup khobon ni pe byang sa asian ni kini ki mat bakong san Sangi Shong Dorba Bro Atli Kieng Dorba Tau An Kari Kasni Kabasan Keno Menteri Kasoka Pedeng Ugiri Raj Singh bagi Seng Kaliang Persha Kim Don Jing Shania Kajing Sinsha Paitba Pan Kasoka Julai Ka Kaipot Naga Jula Assam Hlo Kajing Sha Le Tomet Jong Kinong Meghalaya Kibasa Haka Assam Rehabilitation Center Penjalan Kasoka Meghalaya ya kepo ban aiwai ke jaka jong Kasoka syakan ru posnem kenang ban kring ya ke jeng bei tingka jong ki riu shimet Bat penjalan syu Vice Chancellor ke Northeastern Hill University Prabha Shankar Shukla ya ke syuti jong u haduk ke khalai terik unok para hadian ke jengiki persya Deparlok katungi la poi sebekut jong tup kubor jengi mentaga janmiet hadu bangin syam pilasai ke sengi haga jog po kubde shiboni pibaro called on Investors and Infrastructure Summit and the Mega Jhumur Dance performance scheduled to be held in February next year.